салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ, ҳамаи шуморо ба дарси навбатӣ, дарси 12 аз китоби Даро Гаврасиё хушомадед мегӯем ва ташаккур мекунем аз шумо барои қадр кардани дарсҳои мо, заҳматҳои мо. хуб, дигар меравем ба сӯи он саҳифае ки мо шумо расида будем, дарси 11 дар дарси 11 то киҷо буд, то инҷо расида будем. Бале, то саҳифаи 30 расидем ва гуфта будем ки аз саҳифаи 31 оғоз мекунем. саҳифаи 31 ва дар ин саҳифа як мавзӯи нав ҳаст, мавзӯи притяжательное местоимение, яъне ба забони тоҷикӣ ҷонишинҳои соҳибӣ ё ҷонишинҳои милкӣ. Бинобар ин хуб, инро аввалан дар тариқаи ҷадвал бигирем мо шумо, яъне ба ҷадвал тақсимбандӣ кунем, гурӯҳбандӣ кунем ҷонишинҳои соҳибиро, баъдан аз рӯи китоб боз давом медиҳем. Чӣ гуфтем? хуб, аз дарсҳои компютерӣ фикр мекунам ки фаромӯш накардем тариқаи ҷадвалсозиро. тариқаи ҷадвалсозӣ дар дарси компютер гирифта будем. хуб, масалан инҷо биёем нависем аввал ҷонишинҳои соҳибӣ. ҷонишинҳои шумо низ нависен, яъне дар дафтарҳотон нависен, то он замоне ки видео тамом мешавад шумо дар дафтарҳо мекушонед инҳоро. хуб, ҷонишинҳои соҳибӣ. ҷонишинҳои соҳибӣ дар забони русӣ мешавад притяжательное местоимение. хуб, притяжательное местоимение. Притяжательное местоимение мешавад ҷонишинҳои соҳибӣ. хуб, аввалан инҷа нависем ки хуб, чиро нависем? Инҷа ҷонишинҳои шахсиро нависем. Масалан, ҷонишинҳои шахсӣ дар забони русӣ личные местоимения мешавад. личные местоимения. хуб, личные. хуб, местоимения. личные местоимения. хуб, менависем я, ты, он, ана. хуб, аноро наменависем, чунки ано ҷинси миёна ҳаст ва ҷинси миёна одатан дар ашё ва ҳайвонҳо мешавад. дар инҷо мо ҷонишинҳои соҳибиро мегирем ки масалан ин аз они ман аст ва аз они ту аст, ба ҳамин маъноҳо. хуб, он, ана. хуб, мы, вы, они. инҳо ҳастанд ҷонишинҳои шахсӣ. ҷонишинҳои шахсӣ ва дар инҷо ҷонишинҳои соҳибӣ дар забони русӣ ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд. як хати дигар бикашем. ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд. масалан, дар забони тоҷикӣ дорем китоби ман ёки аз они ман. Тамом ба ҳамин қадар иктифо шуд, яъне тамом шуд. дар забони англисӣ низ ҳамчунин. яъне вақте мегӯем my book, яъне ки my мегӯем,
یا اینکه مای میگه مثلا، به همین قدر موضوع تمام شد، یعنی از آن من. اما در زبان روسی این خیلی نیست. در زبان روسی یعنی برای جنسی زنانه مایه می شود، برای جنسی مردانه موی می شود، همین خیلی. خب بیاین در اینجا می نویسیم اول جنس ها رو. مورزکوی رود، مورزکوی رود. خب ژنسکی رود، ژنسکی رود. خب سردنی رود. خب سردنی رود و شکل جمع. شکل جمع یعنی множественное число. خب این شکل تا درست‌تر شد. множественное число. خب یعنی را طرف میکنیم و خود را که در زیر اینها باز ما و شما کار داریم. در این مورزکوی رود مثلا کلمه سوالیش چخیل می شود؟ کلمه سوالیش می شود چی. چی کلمه سوالیش، یعنی برای کلمه های جنسی مردانه داشتگی با چی سوال میکنیم. چی و جنسی زنانه می شود چیا و جنسی میانه می شود چو و جنسی شکل جمع، در شکل جمع می شود چی یعنی از اونی کی این چیزهای زیاد، یعنی چند چیز در نظر دارن مثلا. خب بیاین اکنون جنسی مردانه رو می نویسیم. جنسی مردانه مثلا برای جنسی مردانه ما این خیل سوال میکنیم، این خیل جواب میدیم. موی یعنی از آن من، твой мой. خب твой. خب его, ее. خب наш, ваш, их. درست. این بود برای جنسی مردانه یعنی مورزکوی رود. برای جنسی زنانه همین کلمه ها رو می شود بگیریم، نسخه برداری کنیم، در اینجا گذاریم. برای جنسی زنانه، خب برای جنسی زنانه می شود моя, твоя, его, ее. خب наша, ваша, их. خب فقط همون جانشین شخصی آن، انا، انی شکلشون تغییر نمی‌یابد، دیگراش تغییر می‌یابند. خب моё برای جنسی میانه، моё, твоё, его, ее, наше. خب اینش ای میگیرد، ваше و их. درست. خب برای شکل جمع باز هم اینا رو در اینجا میگذاریم. برای شکل جمع мои, твои, его, ее, наши, ваши. خب их. اینها هستند جانشین های صاحبی، یعنی که همون پرتیجاتل یعنی در زبانی روسی. اکنون برای اینها یک مثالی بیاریم. مثلا برای جنسی میانه، جنسی مردانه، معذرت، برای جنسی مردانه ما وقتی که یک چیزی جنسی مردانه را اگر بگیم که از من است، میگیم که موی
مویدم. خب مویدم. برای جنسی زنانه مایه. خب ماشینه. مایه ماشینه. ماشینه جنسی زنانه. خب این رو کمتر در راستای خودشون بیاریم. خب و برای جنسی میانه مثلا اکنو یعنی تیرزه، یعنی یک اتاق است که دو تیرزه داره و در اون اتاق مثلا دو کس خواب است، میگد که تیرزه من مثلا. خب مایو اکنو این شد جنسی میانه. اما مثلا کتاب ها میگم که کتاب های من میگم که مایی. خب مایی کниги. Мои книги. خب мои книги. و مثل همین میتوانیم همین ها را یعنی به طرف پایان بریم. مثلا мой дом, моя машина, мое окно, мои книги. Твой дом, твоя машина, твое окно, твои книги. Его дом, его машина, его окно, его книги. خب ее дом, ее машина, ее окно, ее книги. خب наш дом, наша машина, наше окно, наши книги. و مثل همین. خب دیگر روشن نمی نویسیم چون که در کتاب حاضر می آیند و همچنین ویدیو دراز نشود با نوشتن. خب اینا را کسی که خواهد اگر اسکرین شات کنند بگیرن یا که تا حاضر اگر نوشته باشینشون بسیار نور می شود، بهترین شد. خب خب این به همین شکل جانشین های صاحبی ها میرویم به سراغ کتاب. این چیزا اگر تا حاضر نوشته باشین بهترین، چون که از کتاب زیاد می آید و میتونین بعضی کلمه هایی که تمرین میکنیم یا که در کتاب می آیند الکی در ذهن شما باید که نقش بستگی باشه که مایه برای چی است، مایا برای چی است، مایی برای چی است. خب میرویم به سراغ کتاب. صفحه 31. Слушайте, повторяйте, читайте, گوش کنین، تکرار کنین و بخونین، پیشیته نویسین. خب دوستانی که درس رو پیگیری دارن خواهش میکنیم اینها رو نویسن، یعنی ای کратکه و آی، اوی، ای، موی، توی. خب اینجا فونتیکا آوازشناسی حرفی ای کратکه رو باید تمرین کرد. آی، اوی، اوی، ای، ای، آ، ای، آی، او، ای، اوی، او، ای، اوی، ای، ای، ای. خب موی، مای، دای، ستوی. انا همین موی علاقه ما در اینجا گرفتیم، در خود داشته باشین. موی یعنی از آنی من. مای ماهی مای رو میگوین. ماهی مای. دای بیده میشود. دای یک چیز میگم که дай пожалуйста یا дайте пожалуйста. Стой یعنی ایست، بیست. خب در اینجا یک تاش جانشینی صاحبی است، یکیش اسم است، دیگرش فعل امر است، دو تاش فعل امر است. خب آیا، آی، او، یو، اوی، معذرت، آیا، یا، او، یو، او، یو، ای، ی. خب آیا، او، یو، ای، آ، یا، ی، یو، یا. خب اینجا همون جانشین های صاحبی رو آورده است. اکنون توجه کنین. مایی در اینجا شکل جمع است. مایی از آن من میشه ترجمهش، اما برای شکل جمع مایی کنیگی، مایی تترادی، مایی
ручки масалан. خب мой якта, мой аз они ман. Дар даруни қавс тарзи хонданаш. Твои, твои яъне аз они ту барои шакли ҷамъ, твой барои шакли танҳо, барои муфрад танҳо, барои ҷинси мардона. Моя, моя аз они ман барои ҷинси занона ҳаст. Моё барои ҷинси миёна ҳаст, яъне средний род. Моя, моё. Твоя, твоё. Инаш твоя аз они ту барои ҷинси занона, твоё барои ҷинси миёна. Юра хоб номи одам аст. Ёж хорпушт. Яблоко себ. Яблоко, яблоко, яблоко себ. خب дар грамматика ворид мешавем. Грамматика яъне гр омадааст. ҷонишинҳои шахсиро мегирем. ҷонишинҳои шахсиро мо пешакӣ чандин бор гирифтагӣ ҳастем. личные местоимения. Хуб дар ин ҷо боз такрор мешавад. Я ман мешавад. Ты яъне ту. Я ман. Ты яъне ту. хоб дар расми дуюм нигоҳ кунем. Он як нафар барои мард. Он вай. хуб дар забони тоҷикӣ он ҳам мегӯянд, яъне он мард. дар забони тоҷикӣ дигар ҷинси занонаву мардона нест. Он зан, он мард, он кӯдак, он яъне он ҳаст. Ана ҷинси занона аст. Вай духтар, вай ҷинси занона яъне вай духтар. хоб я ман вы нигоҳ кунем виро ду бор овардааст. мақсади аз ду бор оварда ин аст ки вы якеаш барои эҳтиром аст. барои аз хумон калон бударо барои эҳтиром вы мегӯем. вы. аммо маънои дигараш ба маънои шакли ҷамъ аст. вы яъне шумо, яъне чанд нафар. хоб дар ин ҷа ани овардааст. ани, мы инҳо ҷонишинҳои шакли ҷамъ ҳастанд. яъне ани гуфта киҳоро дар назар доранд? Он плюс он, ана плюс ана ва он плюс ана, яъне ҳамаашон мақсад ани онҳо. яъне чи он ҳаст, чи ана ҳаст, ҳамаашон дар маҷмӯъ ани мешавад. ва я, ты, я, он, я, ана, я, вы, я, ани, я, ты, ани, ҳамааш чӣ мешавад? Мы мешавад. Мы яъне мо. хоб дар ин даруни чоркунҷа, дар ин даруни сандуқ бигем ҷонишинҳоро ҳамаашро овардааст. Я, ты, он, ана, ано. хоб аноро дар байни қавс овардааст, кам истифода мешавад. фақат дар ашё ёки ҳайвонҳо ва ҷинси миёна истифода мешавад. средний род. Мы, вы, они. инҳо ҳастанд ҷонишинҳои шахсӣ ва яъне дар забони русӣ личные местоимения. гумон мекунам ки иншоалло ки ҳамаатон медонанд инҷа. Я, ты, он, ана, ано, мы, вы, они. хуб акнун инҷа меравем. тамрини рақами чанд аст? тамрин шанишонад рақами чанд аст? шояд давоми тамрин рақами 4 бошад. хуб дар инҷа мегӯяд можно яъне мумкин аст. яъне вақте ки можно мегӯем мумкин аст. чӣ мумкин аст? яъне мумкин аст даромадан, мумкин аст баромадан, мумкин аст гап задан. яъне можно аллакай дар назди дар аст. агар дар расм дидаста бошед, дар назди дар аст. мақсад ин аст ки мумкин аст даромадан. хуб аз он ҷо декант мегӯяд ки пожалуйста, марҳамат. вы Анна Ивановна, вы Анна Ивановна, вы Анна Ивановна. агар шумо Анна Ивановна ҳастед, хуб дар забони русӣ барои эҳтироман номи падариро меёранд. номи падарӣ яъне отчество мешавад. номи падариро меёранд. ин шакли эҳтиром аст. масалан Анна агар фамилияш Петрова бошад, агар Анна Петрова Ивановна бошад, агар Анна Ивановна мегӯем барои эҳтиром. хуб дар онҷа декан мегӯяд да это я, бале ман ҳастам. хуб пожалуйста навишта мешавад, аммо пожалуйста хонда мешавад. пожалуйста дар байни қавс.
خب در اینجا این نبره همراهی بیبیش، این طفل همراهی بیبیش میگه это ты бабушка, это ты бабушка. خب اگر چندی با ти مراجعت کرده است، خب با وی اگر مراجعت میکرد خوب میشید، اما کودک دیگر نمیفهمید که کدام وقت وی گفتن اگر کدام وقت ти. اما برای کلانسال وی مراجعت کنیم بهتر است. да я میگه بیبی این تو هستی؟ بیبی از جواب میگه که بله من هستم. باز سوال میکنه правда یعنی راست، یعنی مقصد ای راستی، در تاجیکی هست ای راستی. خب در اینجا میگه кто это я، یعنی مقصد سوال میکنیم که این کی است، میگیم که این من هستم، یعنی кто это я، این من هستم. кто это мы، кто это мы، یعنی این کیست، میگه این ما هستیم. خب кто там это я، можна، میگه اونجا کی است، جواب یعنی این من هستم، ممکن است، пожалуйста یعنی مرحمت بفرمایید. кто это Антон، да это Антон، да это он. میگه کی هستین، یعنی این کی است، این آنتون است. بعدا در جواب آنتون میگه да это он، بله این همون است. خب در اینجا گراماتیکا، خب میگه кто это мой брат، кто это моя подруга. یعنی وقتی که سوال میکنیم، در سوال میتوانیم از это استفاده کنیم. یعنی это اصلا برای کلمه جنسی میانه هست. это نگاه کنیم، это یعنی برای جنسی میانه است. اما وقتی سوال کردن، ما از это میتوانیم هم برای جنسی مردانه سوال کنیم، هم برای جنسی زنانه. кто это мой брат، یعنی این برادری من است. кто это моя подруга، این کی است، این دوگانه من است. خب اینجا درباره جنس ها گپ می‌رود. جنسی مردانه یعنی мужской род، женский род، средний род. мужской род، женский род، средний род. و همون جانشینی صاحبی رو آورده است، یعنی мой. یا کنیم мой، моя، моё. کدام وقت ما мой میگیم، کدام وقت моя میگیم، کدام وقت моё میگیم. وقتی که کلمه ها جنسی مردانه باشد مой میگیم، وقتی کلمه ها جنسی زنانه باشد моя میگیم، وقتی کلمه ها جنسی میانه باشد моё میگیم. مثلا мой папа، اما در اینجا پاپا ا دارد. خب این به اعتبار گرفته نمیشه، چون که در واقعیت یعنی جنسی مردانه است، یعنی از روی شکل انسانی. мой папа، мой брат، мой дом، мой город، یعنی پدر من، برادر من، خانه من، شهر من. моя мама، моя подруга، моя комната، моя страна، مادر من، دوگانه من، حجره من، کشور من. моё фото، моё окно، моё яблоко، یعنی رسمی من، تیره‌ای من، سیبی من. فکر میکنم فرقیتشون رو فهمیدین که در یعنی چی فرقیت دارن بین خودشون. خب مشق هفتم در رسیدیم. در مشق هفتم میگه читайте тексты и показывайте на рисунке то, о чем читаете. میگه متن ها رو بخونید و نشان دهید که و با رسم ها نشان دهید که درباره چی خوانده استین، درباره چی خوانده ایستادید. خب اول رسم ها رو رقم گذاری میکنیم، چون که برای شما آسان شود جواب دادن. مثلا این رو رقم 1 میمونیم، رسمی بالاگیر رو، رسمی مابینگی رو رقم 2 میمونیم، رسمی پایانگی رو رقم 3 میمونیم. وقتی ما متن میخونیم میگیم همین متن به کدام رسم تعلق دارد، شما بعدا جواب بدین که به رسم یکم، دوم یا سوم تعلق دارد. خب это я, вот мой дом, тут моё окно, там моя комната. یعنی این من هستم،
ана хонаи ман, инҷо тирезаи ман аст, онҷо ҳуҷраи ман аст. ба кадом расм тааллуқ дорад аз ин се расм? марҳамат, ҷавобҳои шуморо мунтазирем. ба кадом расм тааллуқ доштааст? ба расми якум. Амхелне ба расми якум тааллуқ доштааст ин матн. ва матни дигареро мехонем. Это мой папа и моя мама. Это мой брат, это моя бабушка, мы дома. хуб, ба кадом расм тааллуқ дорад ин? Мегӯяд ин ман ҳастам, ин падар ва модари ман аст, ин бародари ман аст, это моя бабушка, ин бибии ман аст, мо дар хона ҳастем. Мы дома, мо дар хона ҳастем. Ба кадом расм тааллуқ дорад? ба кадом расм тааллуқ доштааст? Бале, ба расми дуюм. Хоб, это мой брат, это тоже мой брат, это моя подруга, это мой друг, они дома. хоб, инаш ба кадом расм тааллуқ дорад? Яъне это мой брат, ин бародари ман аст, это тоже мой брат, ин ҳам бародари ман аст. хоб, это моя подруга, ин дугонаи ман ҳаст. Это мой друг, ин рафиқи ман аст, они дома. Онҳо дар хона ҳастанд. Ба кадом расм тааллуқ дорад? бале, расми охирон монд, ҳамин расми сеюм монд. Бале, ба ҳамин расм тааллуқ дорад. Инҷа ин духтар аз рӯи расм нишон дода истодааст ки ин бародари ман аст, ин ҳамбародари ман аст, ин дугонаи ман аст, ин рафиқи ман аст, онҳо дар хона ҳастанд. Аз рӯи албом ё ҳамон расм нишон дода истае, яъне аҳли хонаводааш хати дӯстош. хоб, сделайте свои рисунки, расскажите о них. Яъне расмҳои худатонро бисозед ва дар бораи онҳо нақл кунед. Заполните корзины. хоб, сабадҳоро пур кунед. Сабадҳоро аз чӣ пур мекунем? Масалан, моя сумка, моё фото, хоб, мой зонт, яъне ҷинси мардона, ҷинси занона, ҷинси миёна. хоб, дар ин ҷа чӣ гуна ки як бор кор кардем ва Зебу Юсупова кӯмагмон карда буд. Инҷа калимаҳое ки мужскои род ҳастанд, яъне калимаҳои ҷинси мардона, мужскои род, ҳамаашро як бора нависену дар ҳамон комментария роӣ кунед, агар дар примера бошед. Аммо агар дар баъдан видеоро тамошо кунед, хуб метавонед дар комментарияи ҳамин видео нависен ки масалан ҷинси мардона ана ҳамин қадар калима аст. Масалан мисол гап суп, нош, дигар инҳо ҷинси мардона. Агар ҷинси мардонаро навиштем, роӣ кардем, тамом кардем, боз ҷинси занона дагзарем. Дар ҳамин калимаҳо чанд то ҷинси занона аст, онҳоро нависен, роӣ кунед. Ва боз калимаҳои ҷинси миёна, яъне ҷинси средний род, женский род, средний родро низ нависен, роӣ кунед. хуб,
то он даме ки шумо масалан калимаҳои ҷинси мардонаро яъне мужскоро менависен рӯй мекунед ва ҷинси занонаро менависен рӯй мекунед ва дар ахир ҷинси миёнаро ман инҳоро мехонам як бор ва тарҷумашро мекунем то он дам шумо ҳам иншоалло ки рӯй мекунед. яблоко яблоко себ журнал журнал маҷалла нож 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 корд карта карта харита брат брат бародар школа школа мактаб город 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 шаҳр карандаш карандаш қалам суп суп шӯрбо страна 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 кишвар давлат сок сок шарбат кот кот гурба группа 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 гурӯҳ даста маҷмуа собака 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 саг стол стол миз стул стул курсӣ сумка сумка ҷуздон сумка шапка шапка кӯлоҳ подруга 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 дугона рафиқ дӯст акно акно тиреза лампа лампа чароғ папа папа падар мама мама модар бабушка бабушка биби син 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 писар автобус писар яъне бача яъне мегем бача дорем писар дорем ба маънои ҳамон автобус хоб автобус зонт зонт чатр друг друг дӯст завтрак 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 субҳона игра 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 бозӣ молоко 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 шир. хоб умедворам ки инҳоро ҷудо кардем ба ҷинсҳо яъне родҳо яъне мужской род женский род средний род ҷудо кардем ва навиштем роӣ кардем. касоне ки навиштем роӣ кардем ташаккур аз якоякии шумо. Скажите, что это ваши вещи? Используйте слова из задания А. яъне бигӯед ки ин чизҳо аз они шумо ҳастанд ва аз калимаҳои дар машқи А истифода баред. Образец яъне намуна масалан вот журнал это мой журнал яъне ана маҷалла ин маҷаллаи ман аст. хоб поиграем яъне мегӯяд бозӣ мекунем. образец намуна шапка кӯлоҳ моя шапка яъне як кас як калимаро мегӯяд бояд ки дигари бояд гӯяд ки вай калима чиз вай аз они ман аст яъне бояд ки моя моё мои бояд истифода шавад. Используйте все слова которые вы уже знаете. мегӯяд тамоми калимаҳое ки шумо медонед онҳоро истифода баред. хоб видео камтар дароз шуд. хоб аслан ин мавзӯи ҳамин рӯза аст. хоб такроран омадастай ҷонишинҳои соҳибӣ ҳастанд притяжательное местоимение. хоб ин аз тамрин дигаре аст. хоб мехонем баъдан дар тамрини рақами 9 меистем. хоб
Я барои я яъне мой барои мужской род. Мой, моя, моё. Хоб инҷа он барои мужской род, она барои женский род, оно барои средний род. Мой, моя, моё, я, мой, моя, моё, ты, твой, твоя, твоё, мы, наш, наша, наше, вы, ваш, ваша, ваше, хоб он, его, его, она, её, они, их. хоб яъне ҷонишинҳои шахси сеюм ҳамаашон бетағйир хел мемонанд. дар инҷа калимаи горатро дидестем, яъне мегӯем это мой город, твой город, наш город, ваш город, его город, её город, их город. яъне шаҳри ман, шаҳри ту, шаҳри вай, шаҳри мо, шаҳри шумо, шаҳри вай, шаҳри онҳо. хоб моя машина, мошини ман, твоя машина, мошини ту. нигоҳ кунем город ҷинси мардона ҳаст, ба ҳамон хотир ба мой омад. Машина а дорад, ҷинси занона ҳаст, ба ҳамон хотир бо моя омад. Машина. хоб моя машина, твоя машина, наша машина, ваша машина, его машина, её машина, их машина. хоб акно о яъне ҷинси миёна аст, ба ҳамон хотир моё акно. Моё окно, твоё окно, наше окно, ваше окно, его окно, её окно, их окно. яъне моё окно тирезаи ман, твоё окно тирезаи ту, наше окно тирезаи мо, ваше окно тирезаи шумо, его окно тирезаи вай, её окно тирезаи вай, их окно тирезаи онҳо. хоб маъзарати зиёд ки видео камтар дароз шуд, қариб 35 дақиқа зиёд шуд, агар хато накунам. хоб дар ҳамин ҷа дарси имрӯза ба поён мерасад. аз дарси оянда аз саҳифаи 34 машқи 9 дарсро идома медиҳем. хоб ташаккур аз ҳамаи шумо барои тамошои ин навор. ягон саволу пешниҳодо дошта бошед, дар зери видео нависен ё дар инстаграми мо дунёи забонҳо нависен. иншоалло ки дар хизмат ҳастем ва дар ҳамин ҷо чӣ гуфтанӣ ҳастем? гуфтанӣ ҳастем ки эй мардуми бедор, паноҳтон ба худо, то дидани дидор паноҳтон ба худо. комёбу сарбаланд бошед то дарсҳои навбатӣ.